ni minisitiri w'intebe wa Isirayeli uzi imbere y'abandi bose bategetse iki gihugu mu kumara imyaka myinshi ari ku butegetsi. Arazwi cyane, ariko bisa naho iyo hataza kubaho operation yiswe The Thunderbolt cyangwa se operation Entebbe, imwe yamamaye cyane ku isi yose, atari kuba Benjamin Netanyahu tuzi uyu munsi uyoboye Isirayeli. Reka dukore urugendo dusubire ku kibuga cy'indege cya Entebbe muri Uganda ku itariki ya 3 y'ukwa 7 mu 1976 mu gicuku saa 6 z'ijoro, aho abasirikare ba Isirayeli bo mu mutwe w'abakomando b'Abasayeret Matkal barimo bahangana n'ibyihebe by'Abanyapalestine byari byashimusa Abayahudi bagera ku 100. Operation Entebbe yarangiye neza ku Banya-Isirayeli. Abari bashimuswe bararokorwa, binjira mu ndege basubizwa iwabo. Byari ibihe by'ibyishimo. Gusa mu ndege basubira iwabo bamaze kubohorwa, abasirikare ba Isirayeli bamaze gutsinda ibyo byihebe bitwaye neza muri operation, ibyishimo byari bike mu ndege. Nta numwe waririmbaga ati kiva nkuko byari bisanzwe kuri buri nsinzi. Iyi ni indirimbo yubahiriza igihugu ya Isirayeli. Abasirikare ba Isirayeli bari bababaye nubwo bari batsinze urugamba. Kubera iki? Jonathan Netanyahu, umukomando w'igihangange wa Isirayeli wari uyoboye iri tsinda ry'abakomando 29 bari bafite inshingano zo kubohoriza imfungwa, yari yapfuye yiciwe muri iki gikorwa. Abasirikare bari batashye batsinze urugamba, ariko umuyobozi wabo ntabwo bari kumwe. Mu rukerera rw'umunsi wakurikiyeho ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa 7 mu 1976, indege zamanutse ku kibuga cyitiriwe Ben Gurion, kuba ari umurwa mukuru wa Isirayeli icyo gihe. Abayahudi bari mu byishimo, imiryango irimo ibona babo, isi yose iririmba ubutwari bw'ingabo za Isirayeli zo mu mutwe w'abakomando wa Sayeret Matkal. Ariko hari umuryango umwe w'Abayahudi wari ubabaye, wari uri mu marira. Umuryango wa Muzehe Benzion Netanyahu, Umuyahudi w'umunyapolonye, umubyeyi wa Jonathan Netanyahu. Aba bari mu kiriyo. Urupfu rwa Yoni nkuko bakundaga kumwita rwarabashenguye cyane. Gusa uwo rwakozeho cyane rukanahindura ubuzima bwe bwose ni murumuna we Benjamin Netanyahu bakunda kwita Bibi, umusore muto. Iki gihe ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahitwa Massachusetts. Icyo gihe urupfu rwa Jonathan Netanyahu cyangwa se Yoni rwatumye Bibi atangira urugendo rwo kurwanya iterabwoba, birangira bimwinjije muri politike, bimugeza no mu nzu ituyemo minisitiri w'intebe wa Isirayeli. Benjamin Netanyahu icyo gihe yari afite imyaka 27 y'amavuko. Yavutse mu 1949, avukira Tel Aviv muri Isirayeli. Ibi byago byabaye ku muryango we bisa nari byo byamugize minisitiri w'intebe wa mbere wa Isirayeli wageze kuri uyu mwanya. Yaravukiye ku butaka bwa leta y'Abayahudi, kubera ko abandi bose bamubanjirije bari abantu bavukiye mu mahanga, baza muri Isirayeli nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, ubwo leta ya Isirayeli yavukaga nyine. Ise wa Benjamin Netanyahu nubwo yashenguwe n'urupfu rw'umuhungu we Jonathan, ariko yabashije kubaho igihe kirekire, abona umuhungu we wa kabiri Benjamin Netanyahu cyangwa se Bibi agera ku gasongero k'ubutegetsi bw'isi y'Abayahudi. Muzehe Benzion Netanyahu yabayeho imyaka 102 kugera apfuye mu 2012, asiga umuhungu we ari minisitiri w'intebe kubera ko yari yarakoze byose amurera neza. Nibyo kuko Benjamin Netanyahu nyuma yo kuvukira muri Isirayeli yakuriye mu murwa mukuru Yerusalemu, aza kwimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Philadelphia. Yagarutse muri Isirayeli mu mwaka wa 1967 ubwo yaragize imyaka 18 y'amavuko, aje gukora imyitozo ya gisirikare nkuko bimeze ku mugabo wese w'Umuyahudi wujuje imyaka 18. Benjamin yakoze imyitozo ya gisirikare ndetse anafata umwanzuro wo kuguma mu gisirikare. Amara imyaka 5 yose ari umusirikare, ndetse yanagiye mu mutwe w'abakomando w'igitangaza, umutwe twavuzeho mu kanya, Sayeret Matkal. Benjamin Netanyahu ari umukomando wa Isirayeli, yagize uruhare rukomeye mu ntambara zitandukanye ndetse n'ibitero n'ibikorwa bya gikomando mu ntambara zitandukanye zashyamiranje Isirayeli n'umutwe wa PLO w'Abanyapalestine mu bufasha wahabwaga na Misiri na Syria. Netanyahu yagize uruhare rukomeye muri operation Karame, ubwo igisirikare cya Isirayeli IDF kinjiraga muri Jordani gishaka kwica Yasser Arafat, umuyobozi wa PLO. Igikorwa kitageze ku ntego. Mu 1968 yagize uruhare muri operation cyangwa se igikorwa cya gisirikare cyiswe Operation Gift, cyari kigamije guhora ku bitero bya Libane ku ndege ya Isirayeli LAI Flight 253. Mu kwezi kwa gatanu mu 1972 yanagize uruhare mu gikorwa cya gisirikare cyabohoje indege ya Sabena Flight 571
yari yashimuswe n'abarwanyi ba Black September, gusa aha bamurashe mu rutugu bituma asezera mu gisirikare, ahinduka inkeragutabara y'umutwe wa Sayeret Matkal, aho yavuye muri Isirayeli asubira kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yagarutse muri Isirayeli igihe igihugu cye cyagabwagaho ibitero na Misiri na Syria mu ntambara yo mu kwa 10 mu 1973 mu ntambara yiswe Yom Kippur. Yarwanye n'abanyagiputa mu bitero byo mu muyoboro wa Suez, ndetse anayobora ingabo mu bitero abayahudi bagabye mu bice by'amajyepfo ya Syria muri iyi ntambara. Nyuma yo kuva mu gisirikare, Benjamin Netanyahu yagiye kwiga muri kaminuza y'ubuhangange bwose mu ikoranabuhanga ya Massachusetts Institute of Technology MIT. Yize ibijyanye n'ubwubatsi no gushushanya imbata z'ibikorwa remezo. Yanize icyiciro cya gatatu cya kaminuza, abifatanya no gufata amasomo muri kaminuza ya Harvard. Yatangiye gushaka impamyabumenyi y'ikirenga mu bijyanye na politike mu 1976, ari nabwo umuvandimwe we Jonathan Netanyahu yaguye muri Operation Entebbe. Ibi byatumye Benjamin Netanyahu ahagarika amasomo yari afite, maze nyuma y'imyaka 2 mu 1978 agaruka muri Isirayeli, ashinga ikigo kigamije kurwanya iterabwoba biciye mu kumenyekanisha imiterere yaryo, anakitirira mukuru we Jonathan Netanyahu Anti-Terror Institute. Benjamin Netanyahu yatangiye gukora mu ruganda rwitwa Rim Industries, yarashinzwe ibijyanye na marketing. Ibi yabikoresheje neza kubera ko byamuhaye igihe n'umwanya wo guhura n'abanyapolitike benshi muri Isirayeli, barimo na Ministre Moshe Arenze wayoboraga Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Uyu Moshe Aren hagati y'umwaka wa 1982 n'1984 yabaye ambasaderi wa Isirayeli muri Amerika, aho yagize Benjamin Netanyahu umuyobozi ushinzwe iby'ubutumwa bw'akazi bwa ambasaderi. Ahangaha Bibi nk'uko bakunda kumwita yaratangiye kwerekeza mu rugendo rwa politike. Benjamin Netanyahu yakomeje kuzamuka, maze mu 1984 kugera mu 1988 agirwa ambasaderi wa Isirayeli mu muryango w'abibumbye. Ibi yabikesheje uko yitwaye mu 1982 mu ntambara Isirayeli yatangije kuri Liban igamije gusenya PLO burundu. Muri ibyo bihe Benjamin ntabwo yarwanye, ahubwo yakoresheje itangazamakuru kuko yari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahagarara yemye avugira Isirayeli yari irimo inengwa n'amahanga kuko yaragabye ibitero kuri Liban. Gukorera politike muri Amerika byamuhaye imbaraga nyinshi, amenyana n'abanyapolitike ndetse n'abaherwe b'abanyamerika barimo Fred Trump, ise w'umuherwe akaba na perezida wa 45 Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump. Mu 1988 Benjamin Netanyahu yagarutse muri Isirayeli, yinjira mu ishyaka rya Likud, ahita niyamamaza, abona umwanya mu nteko ishinga amategeko ya Isirayeli Knesset. Ndetse umusangirangendo we Moshe Arenze wabaye shebuja w'igihe kirekire yaje kugira Netanyahu Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wungirije. Benjamin Netanyahu yakomeje kuzamuka ku buryo yagiriwe icyizere gikomeye na Minisitiri w'Intebe Yitzhak Shamir. Cyane cyane yamukundiye ko Netanyahu yarazi gukoresha neza itangazamakuru avugira Isirayeli n'inyungu zayo. Ibi byatumye mu 1991 Minisitiri w'Intebe Shamir amugira Minisitiri w'Intebe wungirije. Gusa ntabwo uyu mwanya yawumazeho igihe kinini, kubera ko mu 1992 ishyaka rye rya Likud ryatsinzwe mu matora, Netanyahu asohoka ryo mu nzira yari arimo neza ya politike. Gusa ibyo yari amaze kugeraho byari bimaze kumugira umugabo w'igihangange, kubera ko mwaka wakurikiyeho mu 1993 yahise ayobora ishyaka rya Likud, atsinze abanyapolitike bakuru bari baririmo, yanarisanzemo. Mu myaka 5 yonyine ageze mu ishyaka, Benjamin Netanyahu yaramaze kuba igishyitsi muri Likud. Yayoboye igice kitavugaga rumwe n'ubutegetsi mu gihe wari ku butegetsi yari Yitzhak Rabin, umujenerali ukomeye cyane wamamaye muri Isirayeli ubwo yayoboraga intambara y'iminsi 6, akaba ari nawe wayihaye izina. Mu gihe Rabin yategekaga Isirayeli, yazanye politike yo kumvikana na Palestine ku buryo yanabiherewe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel. Ibi byashingiye ku masezerano yasinyanye n'umutwe wa PLO mu 1993, amasezerano yamenyekanye nk'aya Oslo. Ibi hari abayahudi benshi batabyishimiye. Iyi politike nshya ya Yitzhak Rabin abayahudi benshi barayanze. Bari mu musore muto w'imyaka 25 Yigal Amir. Uyu yanagiye kure, afata icyemezo cyo kwica Minisitiri w'Intebe Rabin. Mu ijoro ry'itariki ya 4 y'ukwa 11 mu 1995 ahitwa Kings of Israel Square i Tel Aviv, Minisitiri w'Intebe Rabin yari yitabiriye ibirori by'abaturage, araswa n'uyu musore arapfa. Amaze gupfa, Shimon Peres amusimbura ku mwanya wa Minisitiri w'Intebe, ariko aza kwemeza ko hagomba kubaho amatora
y'ugomba gusimbura Yitzhak Rabin. Benjamin Netanyahu Bibi yarayoboye Likud. Ibyamuhaye amahirwe yo kuyobora ishyaka rye mu gushaka imyanya myinshi mu nteko ishinga amategeko, ndetse nawe yari umukandida ku mwanya wa minisitiri w'intebe. Mu buryo butunguranye, mu matora yo ku itariki ya 26 y'ukwa gatanu mu 1996, Benjamin Netanyahu Bibi yatsinze amatora. Aba minisitiri w'intebe atsinda Shimon Peres wari kuri uwo mwanya, ndetse yari igihangange mu bisobanuro bya nyabyo bya politiki ya Israel. Ubuhangange bwa Mzee Shimon Peres waje no kuba perezida wa Israel n'ubuzima butangaje yabayemo tuzabivugaho mu bindi biganiro. Bibi amaze gutsinda amatora yanditse amateka y'uko ari we minisitiri w'intebe wa mbere wageze ku butegetsi ari muto cyane mu mateka ya Israel, kubera ko yari afite imyaka 47. Iki gihe kandi Netanyahu yabaye minisitiri w'intebe wa Israel wavutse leta ya Israel iriho, ndetse wanavukiye muri iki gihugu. Undi wari waravukiye kuri ubwo butaka bw'uburasirazuba bwo hagati yari Yitzhak Rabin, ariko yari yaravutse leta ya Israel itarabaho, ubwo iki gice cy'uburasirazuba bwo hagati cyari mu maboko y'abakoloni b'Abongereza. Benjamin Netanyahu muri manda ye ya mbere yaranzwe no kutemeranya no kugenza buhoro ibijyanye n'amasezerano y'amahoro ya Oslo hagati ya Israel n'umutwe wa PLO w'Abanyapalestine wari uyobowe na Yasser Arafat. Ni amasezerano yaragamije gutuma haboneka amahoro arambye hagati y'impande zombi. Nubwo aya masezerano yagenze buhoro, ariko ku butegetsi bwa Netanyahu hari ibyo yakomeje gukora, kubera ko nk'ubwo impande zombi hari ibyo zumvikanyeho mu byiswe protocol ya Hebron. Gusa nta kindi cyateye imbere, kubera ko byasaga naho Netanyahu n'ishyaka rye rya Likud batumvaga ibijyanye n'aya masezerano. Kudashyirwa mu bikorwa kwayo byatumye habaho ibindi biganiro byayobowe na perezida wa Amerika Bill Clinton byabera ahitwa Wye River. Muri ibyo biganiro hasinywe andi masezerano yiswe Wye River Memorandum, yasobanura uko amasezerano ya Oslo yo mu 1995 azashyirwa mu bikorwa. Gusa Netanyahu muri aya masezerano yasinyanye na Yasser Arafat yasabye ko hari ibintu bitagomba kuvugwaho, byarimo kuba imisozi ya Golan yasubizwa Syria, ku mujyi wa Yerusalemu wavanwa mu maboko ya Israel. Ibi ntabwo byagombaga kuvugwaho. Aya masezerano Netanyahu yasinye yanemejwe n'inteko ishinga amategeko ya Israel, Knesset. Kandi nk'uko abizwiho ko atajya ajijinganya mu kurwanya abari bo bose bateza ibibazo umutekano wa Israel, muri iyi manda ye ya mbere Benjamin Netanyahu yatanze uruhushya rwa Mossad rwo kwica Khaled Mashad, wari umwe mu bayobozi ba Hamas. Iyi operation ntabwo yagenze neza kubera ko Khaled ntabwo yishwe. Kandi nanone ari minisitiri w'intebe, Benjamin Netanyahu yagize uruhare rukomeye mu kwegurira ibikorwa by'ubukungu mu maboko y'abikorera, aho imigabane itandukanye ya leta mu bigo bitandukanye byeguriwe abikorera. Gusa manda ye ya mbere yashegeshwe n'ibirego yarezwe bijyanye na ruswa, nkaho mu 1999 yashinjwe kwakira ibihumbi 100 by'amadolari abikuye ku mushoramari wahawe gukora imishinga ya leta, ndetse yashinjwe korohera Abarabu no kumvikana na Yasser Arafat. Ibi nabyo byaramujegeje. Ibi byo kumvikana na Arafat n'Abanyapalestine byamwambuye imbaraga za politike, naho ibirego bya ruswa bishegesha isura ye muri rubanda rw'Abayahudi. Byatumye mu 1999 Netanyahu atakaza amatora, ndetse ava ku mwanya wa minisitiri w'intebe asimburwa na Ehud Barak. Netanyahu amaze gutsindwa yabaye nkuva muri politike by'igihe gito, afata akaruhuko. Icyo gihe yasize ibya politike ajya kwibera umuconsultant mu kigo cy'ikoranabuhanga cya BAM Advanced Communication. Aka kazi yagakoze mu gihe cy'imyaka 2 yose, ariko mu mpera z'umwaka wa 2000 bwana Netanyahu yagaragaje ubushake bwo kugaruka muri politike. Mu 2001 muri politike ya Israel habayemo impinduka zikomeye, aho minisitiri w'intebe Ehud Barak yavuye mu ishyaka ry'abakozi yeguye ku mirimo nyuma y'imyaka 2. Akimara kwegura hahise hategurwa amatora yo kumusimbura, aho agombaga gutorwa minisitiri w'intebe. Gusa iki gihe Benjamin Netanyahu yavugaga ko hakwiye kubaho amatora rusange atari ya minisitiri w'intebe gusa. We yavugaga ko gutora minisitiri w'intebe byonyine bizatuma habaho ikibazo cy'uko Israel itazagira guverinoma ifite imbaraga. Byatumye mu matora yo mu 2001 atiyamamaza, ahubwo bihita biha mugenzi we utari ufite ubwamamare n'igikundiro nk'ibye mu ishyaka rya Likud, ari we Ariel Sharon, aba ari we wiyamamariza kuba minisitiri w'intebe, ndetse aranatsinda. Mu 2002 uwari minisitiri w'ububanyi n'amahanga yareguye, maze Ariel Sharon agira Benjamin Netanyahu minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Muri uwo mwaka wa 2002 kandi Benjamin Netanyahu yashatse kongera kuyobora ishyaka rya Likud ahangana na Ariel Sharon wari uriyoboye,
ariko ntiyabasha kumutsinda kubera ko yatsinzwe amatora, maze Sharon akomeza kuba umuyobozi w'ishyaka na minisitiri w'intebe. Mu gihe Benjamin Netanyahu yari minisitiri w'ububanyi n'amahanga, yashyigikiye cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigaba ibitero kuri Iraq ya Saddam Hussein. Mu 2003 minisitiri w'intebe Ariel Sharon yahinduriye inshingano Benjamin Netanyahu amugira minisitiri w'ubukungu. Iki gihe abasesenguzi benshi mu bya politike bagaragaje ko Ariel Sharon yagize Netanyahu minisitiri w'ubukungu, amuvanye kuri minisiteri y'ububanyi n'amahanga kubera ko ngo Sharon yamubonaga nk'uwo bahanganye muri politike, ngo yaramutinyaga. Ubwo rero yamugize minisitiri w'ubukungu kubera ko yatekerezaga ko ari byo bizamugabanyiriza igikundiro no kumenyekana muri politike. Netanyahu nubwo nawe yabibonaga atyo, yemeye umwanya wa minisitiri w'ubukungu, ariko yemeranya na minisitiri w'intebe Ariel Sharon ko azagira ubwigenge mu gukora impinduka mu bijyanye n'ubukungu. Ibi minisitiri w'intebe yarabyemeye kugira ngo Netanyahu ashyirwe ku ruhande mu birebana no kwinjira mu bijyanye n'uburyo Sharon yayoboraga igisirikare ndetse na politike y'ububanyi n'amahanga. Aha bwana Netanyahu nka minisitiri w'ubukungu yakoze byinshi birimo kuzamura ubukungu bwa Isiraheli bwari bwaragiye hasi kuva mu ntambara ya Intifada ya kabiri. Netanyahu nk'uko yabikoze ari minisitiri w'intebe ayobora ubukungu bwa Isiraheli, yaharaniye ko amasoko yigenga, leta ikava mu bukungu bigakorwa n'abikorera. Yarwanyije ibyo kwiharira amasoko, azamura ibijyanye na competition cyangwa se guhangana mu bucuruzi. Yahinduye imyaka yo kuboneraho pension irazamuka ku bagore n'abagabo. Ibigo leta yari ifitemo imigabane nk'ikigo cy'ubwikorezi mu by'indege, za banke, inganda za peteroli n'ibindi, byose imigabane yaragurishijwe. Ikindi gikomeye yakoze, imisoro yaragabanijwe. Izi mpinduka zose zahinduye ubukungu bwa Isiraheli maze burazamuka, byitwa igitangaza mu by'ubukungu. Ahangaha Abayahudi bakomeye amashyi umuhungu wa Netanyahu ku byo yakoze mu gihe gito. Netanyahu yeguye kuri uwo mwanya mu 2005 ubwo igitekerezo cye cyari kimaze guterwa utwatsi. Yasabaga ko icyemezo cyo gukura ingabo za Isiraheli muri Gaza cyakwemezwa n'abaturage biciye muri referendum. Gusa Ariel Sharon we yabicishije muri cabinet ndetse n'inteko ishinga amategeko Knesset. Ibya referendum birangwa, Netanyahu ahitamo kwegura ndetse n'ingabo za Isiraheli ziva muri Gaza, abaturage batabigize mu ruhare. Ibi byatumye Netanyahu yegura ndetse kugeza n'ubu bifatwa ko icyari icyemezo cy'ikosa rikomeye ku butegetsi bwa Isiraheli kubera ko ingabo zayo zimaze kuva muri Gaza. Mu myaka ibiri yakurikiyeho, Gaza yigaruriwe na Hamas. Ibi biri no mu mpamvu za kure zateje intambara barimo barwana. Benjamin Netanyahu amaze kwegura, byazamuye kutumvikana hagati ye na minisitiri w'intebe Ariel Sharon. Birangira Ariel Sharon avuye mu ishyaka rya Likud ajya gushinga irye aryita Kadima. Icyo gihe Netanyahu yanatangije ibikorwa byo kweguza Sharon nka minisitiri w'intebe, ariko ubuyobozi bw'ishyaka burabyanga. Mu kwa 12 mu 2005 Benjamin Netanyahu Bibi yasubiye ku buyobozi bw'ishyaka rya Likud, atangira urugendo rwo gushaka gusubira ku mwanya wa minisitiri w'intebe ku nshuro ya kabiri. Mu kwezi kwa gatatu mu 2006 mu matora rusange, Likud yaje ku mwanya wa gatatu mu matora nyuma ya Kadima. Netanyahu kandi akimara kongera kuba umuyobozi wa Likud, muri politiki ya Isiraheli habayemo impinduka kubera ko minisitiri w'intebe Ariel Sharon yagize ikibazo cyo guturika k'udutsi two mu bwonko, stroke. Ntiyaba kibasha kuyobora igihugu. Mu kwa mbere mu 2006 byamenyekanye ko yagiye muri koma, ahita asimburwa na Ehud Olmert wategetse Isiraheli kugeza mu 2008. Mu 2007 Netanyahu yongeye gutorerwa kuyobora ishyaka rya Likud ndetse anemezwa nk'umukandida ku mwanya wa minisitiri w'intebe ku gice cy'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Muri iki gihe cyose Benjamin Netanyahu yari umuyobozi w'igice kitavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Ehud Olmert. Benjamin Netanyahu yagarutsweho ubwo yarwanyaga guhagarika imirwano hagati ya Isiraheli na Hamas mu mpera z'umwaka wa 2008. Mu kwa kabiri mu 2009 habayeho amatora rusange muri Isiraheli, maze Benjamin Netanyahu ahagarariye ishyaka rye rya Likud agaragaza guverinoma ye yagombaga kumufasha kuyobora Isiraheli nyuma yo kumvikana na Ehud Barak, maze atangira gutegeka Isiraheli ku itariki ya 31 y'ukwa gatatu mu 2009. Kuri iyi nshuro nyuma y'imyaka 10 Benjamin Netanyahu yari agarutse mu biro bya minisitiri w'intebe, agaruka ari mukuru kubera ko yari afite imyaka 60. Bitandukanye na mbere, ntabwo Netanyahu yashakaga kumva iby'Abanyapalestine n'amasezerano y'amahoro. Kuri iyi nshuro yumvaga Hamas ari umutwe w'iterabwoba udakwiye kuba muri Gaza, udakwiye no kubaho. Yumvaga intego afite ari ukusenya byuzuye ndetse no gusenya no gutsinda abafatanyabikorwa b'uyu mutwe bose, bari mu mutwe wa Hezbollah wo muri Libani, utibagiwe ibihugu by'Abarabu biwufasha na Iran. Kuri iyi nshuro Netanyahu yagarutse nta mikino na mike afite kubirebana n'umutekano wa Isiraheli.
yari atarababarira muzehe Ariel Sharon kuko yaremeye kuvana ingabo za Israel muri Gaza. Mu buryo budaciye ku ruhande, gahunda Netanyahu yagarukanye ku butegetsi no guhindura Israel igihangange, akayigira igihugu cy'ubwamamare n'ubuhangange butagereranywa. Mu myaka 12 yose ari ku butegetsi kuva mu 2009 kugeza buvuyeho mu kwezi kwa gatandatu mu 2021 ubwo yavaga ku butegetsi nyuma y'ubwumvikane bwe na Naftali Bennett na Yair Lapid. Muri iyi myaka 12 mu buryo budaciye ku ruhande, ikigo cy'ubutasi cya Mossad ku mabwiriza ya boss Benjamin Netanyahu cyakoze ibikorwa byinshi by'ibanga mu kubangamira Iran mu migambi yayo yo gukora ibitwaro bya kirimbuzi no gukoresha politike mpuzamahanga akomanyiriza Iran kutabona intwaro n'ibikoresho ndetse n'abahanga bifasha muri uwo mushinga. Abayobozi ba Hamas kandi barahizwe baricwa ku butegetsi bwe. Ingabo za Israel zarenze imipaka ya Israel na Gaza zerekeza muri Gaza gwashyuye umutwe nko mu 2014 muri Operation Protective of Age no mu 2021 muri Operation The Guardian of Walls. Ku bijyanye na leta ya Palestine mu 2012 ku nshuro ya mbere Benjamin Netanyahu yemeye ko habaho leta ariko ikabaho nta gisirikare ifite. Amaze kuva ku butegetsi mu 2021 n'ubundi yagiye bwira buri wese ko azagaruka. Benshi baramuseka, abandi bati rwose ibi bibi kuva bivuze azabikora. Ubwumvikane bwa Naftali Bennett wo mu ishyaka rya Yamina na Yair Lapid umuyobozi w'ishyaka rya Yesh Atid bwavanye Netanyahu mu biro bya minisitiri w'intebe mu kwa gatatu mu 2021. Bwari buteye mu buryo bombi bagombaga gusimburana ku mwanya wa minisitiri w'intebe mu gihe cy'umwaka, aho umwe yagombaga kuyobora umwaka n'undi umwaka. Ariko ubufatanye bw'aba bombi bwamaze umwaka umwe gusa kubera ko bwasenyutse ku itariki ya 30 y'ukwa gatandatu mu 2022. Bivuze ko imbaraga zashyiguye Netanyahu mu biro bya minisitiri w'intebe nazo zari zisenyutse. Amahirwe yo kugaruka abariyongereye byihuse. Bibi mu matora y'impera z'ukwezi kwa 12 yagarutse ku mwanya wa minisitiri w'intebe ku nshuro ya gatatu, abakoze amateka. Iyi manda ya gatatu niyo yabayemo ibitero bya Hamas byo ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10 mwaka wa 2023. Nkuko bisanzwe bizwi ko atihanganira Hamas, uyu munsi intambara irarimbanyije hagati ya Israel n'uyu mutwe wa Hamas.